Hey guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Wow, ukanda muri video muri iyi vlog waruzi ibyo tugiye gusangira vlog y'isabukuru y'umukunzi wanjye. So uyu munsi turi kuwa kane. Ejo yari itariki y'isabukuru ye ariko wari umunsi w'umubyizi. Ntabwo babwira iminsi y'imibyizi hano nta kintu wapanga. Ariko iyi weekend turapanga. Ushimira abantu bampaye ibitekerezo kuri Instagram, ushimira abantu bose bampaye ati musohokane ibiki ibintu byinshi mwambwiye, bamwe bati mugurire ngo imikino, gaming stuff, PS5 whatever, abandi ngo agatunda. You guys are crazy. Ariko, I love it. Thank you so much for all the ideas. Hari izo nabonye ndazikunda ariko ntabwo dufite icyo gihe cyangwa iki whatever. Nzakora ibintu bisanzwe nkuko murabibabwira, nta bintu bihambaye. Again, n'utuntu duto rimwe na rimwe twafasha umuntu twatuma yumva ko ari special, you know, mukamuselebrating. So yeah, mfite gahunda nyinshi ndashaka uguma hano ukazireba zose. Umunsi turi kuwa kane, byose bizaba kuwa gatandatu. Ariko buhoro ndi kugenda mbitegura. Stress ni nyinshi mu mutwe wanjye nk'ibisanzwe muranzi. Njyewe a perfectionist, banumva bigomba kugenda nkuko nabipanze. Ariko life, ubuzima totally buzana ibyabyo. Anyways, again, happy birthday to my boyfriend, to you, boo-boo. I love you so much. Kandi again, ikindi kintu gituma itariki ntayica amazi nubwo ku bantu barebye uko namuteguriye isabukuru y'imyaka 4 yose ishize, bazi ko video ya mbere y'izo sabukuru actually we moved in together. Niyo tariki twabanye mu nzu imwe munsi y'amabati amwe. Okay, so ni tariki nanone ishatse kuvuga byinshi kuri twe nka couple. So niyo mpamvu nifuza celebrating this weekend, not only celebrating nk'umuntu kuko already nge nawe waje turashaka iki, nta bintu byinshi ashaka. He is a very simple person, arashaka gutaha akaryama akaruhuka. Ariko nka couple tugomba kwifata neza. Right? Okay, so gahunda nuko imeze. Stay tuned. Buri kintu cyose nzagenda nyitegura mbereke ibyo mbashije gusangira namwe. Again, ndi umuntu ukunda gutegurira ikintu abantu nkunda, you know, you know, niyo yahaba hatari izi social media kugira ngo dusangire. I'm sure ko mba ndi umuntu, you know, ugushaka gushimisha abantu akunda, you know. Hari abantu bateye gutyo. Okay, relax, chill. It's okay. Okay. Okay, tutatinze rero, I just wanted to give you guys the intro, and nimba utarareba nizo zindi nakubwiye genda uzirebe kugira ngo tugendane, right? Genda urebe ukuntu umuntu yevoliwe mu myaka 4 yose. Ndazisiga hano hasi ku bantu bashaka kuzireba. Okay guys, stay tuned for more. Hello, muri ukuntu hasa neza, kirasa ubururu. Bon, ndasohotse kugira ngo njye gushaka ibintu namuha nk'impano, you know, gifts, some small things, nta bintu bihambaye. Ntabwo mfite gahunda yo kumena banke, ngiye kuzenguruka mu mujyi ndebe nimba ari ikintu mbona wenda cyamushimisha. Come on, a birthday without gifts, that's not really a birthday. You guys know that, right? Hari ibitekerezo mfite ariko sinzi, biraterwa n'ibyo mbona mu mujyi. Hari ahantu ushaka tuzajyana naho hari mu buryo harabaye reservation zarakozwe. Ntabwo nshaka kuhabwira, muzahabona namwe no kubakora surprise. Yes, ndi kugerageza kugira ngo umunsi nugera ntazaba ndi mu bintu by'ama stress menshi, ibintu byinshi bizaba byaravuye mu nzira. Baba we, ndi kugenda kugira ngo mbone ibintu byiwe nkabona ibyanjye ahubwo. You guys, ntabwo biba byoroshye iyo umuntu ashaka kureba mu maduka n'ibiki. The temptation is real.
ubona utuntu n'utundi ukumva wafata byose, but I'm happy. Hari ikintu nashakaga cyane nakibonye, ndacyakubu ngiye gutaha kuko ngumye hano wabona banki impamagaye kandi ntabwo ibyo tubishaka, twaje twiyemeza ko tutabishaka ibyo bintu. Naronse reka ntahe. Wow. Hey guys, ngeze mu rugo kuva cyagiye nagiye guhiga ibintu bitandukanye, you guys, kujya gukora shopping. Biragoye. Anyways, let me show you guys bimwe mu bintu naguze. Ibijya listen, navanga amanza, listen. So first of all, I got us some snacks. Ibintu byo kugrignota kuko ndi gukeka ko hazabaho a Netflix and chill vibe. I'm not sure. So some snacks. This is mine and these are for baby. I got kuko tuteganya urugendo rurerure mu minsi iri imbere. I got also these. So nuguhamo. So yeah, it works like this. Turi guteganya urugendo, sinshaka kubibabwiraho byinshi cyane, ariko trust me, your girl got everything covered. Byanze bikunze nzabakora vlog. So yeah, this is kuko nzi neza ko tuzagenda amasaha menshi cyane. So I got 2 of these. Nababwiye ngo nari nagiye ngiye gushaka ibintu bya babe, ariko hari igihe ubona n'ibindi bintu uzi neza ko umukeneye ugafatiraho ugafatira byose, kuko ntabwo mba nshaka guhora njya mu mujyi buri gihe cyangwa guhora nsohoka, nta mwanya umuntu aba afite wo gukora ibyo byose. What else? I got this. Iki ni ikibiriti gicana nyine ngiye guteka, ariko ubusanzwe ahantu nkigura nk'amayero 3, ariko hano nagiye umunsi nakiboneye amasantime 99. Nukuvuga nta niyero. So uri kumva difference, nawe reka gifate nubwo mfite ikibiriti. Ku bantu badukurikira kuri Instagram muzi neza ko dusigaye dukunda kurya ubugari. So mperutse kumena akabol nk'aka. So natubonye natwo kuri €1 akabol kamwe. Kandi nitwo turishamo breakfast and everything. So I got 4 of these. Great! I got this stuff. Utuntu tutambaro two mu mutwe nko muri kubibona. For me and for babe. So yeah, for hair care, kugira ngo nusigamo amavuta gumemo n'ibiki. I'm sure that babe will also appreciate this one. This is something that I wanted for my boyfriend, y'all. I hope he likes it. Kuko nabimenye covid iba ibintu byose bigafunga. Umusore wacu yabuze ahantu yogosheshereza, kuko murabizi ukuntu byari bimeze hanze aha. Kandi ngenda umuntu wahoze wumva nkunda kubona ibisubizo ahantu hari ibibazo. I don't know why. So numvaga nabikora, ariko se nta tondeuse dufite, nta kintu kibikora dufite, ariko birangira nyine bigiye mu buryo. Of course ufite no contact k'umukwaferi akakogoshera mu rugo. Murabizi abasore, murabizi ukuntu bigenda. Natwe abakobwa ufite contact k'umukobwa uzi gusuka akagusukira mu rugo iyo amasano yapfunze. Ariko icyo gihe nahise mbona ko umuntu afite iki gikoresho mu rugo byafasha ibintu byinshi cyane. Hari igihe umuntu udafite umwanya, cyane iyo mukora mudafite umwanya, mutaha bwije muri siporo, we ni buri munsi muri siporo. So nta mwanya. Hari igihe nk'ugiye gutonda umurongo banyogoshe, reka nitahire niryamire kubera umunaniro. Ariko kiri mu rugo gutya nanjye bizamfasha kumenyera kumwogosha. Ndizera ko zangira icyizere nkajya mwogosha and stuff. So I hope he likes it. I also got this beautiful board. I don't know how you call it in English. Ariko murabizi ukuntu nsigaye nkunda ibintu by'icyatsi. Urumva nyine ndi gupanga a Netflix and chill vibe. Natereka ayo snacks, izo drinks, stuff like that. Dukeneye ikintu
And when I saw this, I fell in love, you guys. And now again, good. Last but not least, listen, I needed this. No, we should do things properly. Okay, listen. Hari ibintu byo already biri hano already, hari bizaza wenda bitangwa. Listen, ariko nkuko nakubwiye, this is also a day for me because a day for us as a couple that we celebrate. So ibimushimisha ndizera ko bizaraba bihari, nibishimisha birahari. Damn it. Well, igisigaye n'ugushaka umwanya nkapfunyika ibi byose neza maze ubundi umunsi ni umusibe ejo. Yeah, umunsi turi kwa kane nimugoroba. So umusibe ejo tuzari ukuntu bizaba bimeze. Okay guys, ubwo turabona nihagira ikindi kintu gishyashya ngera. Today is the day. Yep. Umunsi turi kwa gatandatu. Ejo kwa gatanu nta kintu kimwe nabashije gukora kubijyanye n'uyu munsi wo gutegura uyu munsi, nta kintu na kimwe naberetse. So tuvuye kwa kane tugera kwa gatandatu direct. Guys, I still have a lot of things to do, ariko ndakeka ko Imana idufashije byose twabirangiza tukabikora on time. Ubu turi nka saa 2 hafi n'igice za mu gitondo. Babe amaze kugenda, yari afite gahunda yo kujya gukoca, you know, bamwe mu banyeshuri akoca, bamwe mu bantu akoca. So nahana agiye mbega ni nka 1.5 hour drive by car, like it's far. Agiye mundi mujye ahantu kure, so biraduha igihe cyo kwitegura byose, kwegeranya ibintu adahari. Okay, so aragaruka saa 8, urumva dufite igihe quand même. So usibye stress n'itambana nyinshi byose nkabura hepfo na ruguru byose bishobora kucamo. Guys, akavuyo kari muri inzu, you guys have no idea. Even the bed is not done yet. So literally I have a lot of things to do. Amasuku antegereje. I have wrapping paper. Oh my god. Why do I always get anxious? And you know, it is what it is. Ninjuba wihaye imitwaro reka nyikorere. Nta kintu aba yansabye, nta kintu kimwe aba yansabye, ariko umbaza impamvu nteye gutya. Anyways, reka tuze kubonana hari ikintu nagezeho. Stay tuned. Okay, we are doing some progress. Turi kugenda tugira ibyo tugeraho. Murabizi ko abantu bareba vlogs zanjye murabizi ko nkunda ikintu fama nakunze nyiha umwanya kandi mba very creative with it. So hano mfite an old bouquet, muri kubona ko n'amazi ashaje. Everything is old with this bouquet. I want to update it. Ndashaka kuyiha update. Sinzi ukuntu hari ibintu ndi kwimagine mu mutwe, ariko ndashaka kubikora byihuse. Sinshaka gutinda kuko sinabonye umwanya wo kujya gushaka izindi ndabo, ariko ngize izo mbona ni byiza, ariko kugeza ubu nta zindi ndabo nabona, kandi sigaye nkunda nimenyereje indabo muri iyi nzu. I don't know why. So you guys, I'm gonna do something crazy, and then after that twataka kudekora, decorating stuff, kuko muri make ibindi byose biri kuva mu nzira. Here we have it, a brand new bouquet. I love this paper around the juice box. Would you even know that there is a juice box inside, underneath the paper? No.
uri kubona ko wagira ngo nta ngufu umuntu yabishizemo, you know, urabona ko ari ubukorikori. I love this. Kandi ikindi kintu ngiye kwita nkora nuko n'impano nza kumupfunyikira ndazishiraho aka kadodo kugira ngo bijyane na mood. You know, kugira ngo ibintu bise, you know, nkako kundi mu bukwe iyo abantu bavuze ati turagendera ku ibara ry'umutuku, ry'icyatsi, whatever. Yeah, ibi ngibi byose nzi icyo mbikoresha, nimba bishira nabyo mu kindi cyabyo kudi wakora ikindi cyabyo ndi. Okay, reka nkore bibiri. Okay, ndagaruka turi gusangira ibindi bintu, turi mu bindi bintu. Guys, nihaya kandi kazi, muri kubona ukuntu niha akazi. Ubu nihaya kandi kazi. Guys, I will see you guys later. Well, you guys, it's almost time. Okay, ushobora kuri kwibaza ati, what is she doing right now? Listen, muribuka ko abantu kuri Instagram nabasabye kungira inama z'icyo nakora, right? So my sister sent me, like, I will leave the pictures here, like an indoor picnic kind of vibe, right? Yo, listen, kuko nzi ukuntu dukunda to Netflix and chill muri weekendi, we love that. It's so relaxing. Bae always falls asleep while watching movies and series and stuff. So I was like, I have to do this. We have, you know, when we get visitors, we have like an extra mattress. So I brought the mattress here in front of the couch, and we will be like, yes, honey. Listen, it's a vibe, okay? It's a vibe. Listen, I will show you guys the finishing results. Babe, I should have that. Yo, girl, you are extra. Why do you do all this? This is too much. Maybe he will say that, or maybe not. Maybe he will be just in shock and he will be like, wow, girl. Have you just decor for me? Just because I love this adrenaline. Okay guys, let me stop talking kuko sinshaka kwiruka ku minota ya nyuma. Ndakeka ko ngaruka ndi kubereka everything kuko ninkomeza kuvuga gutya ntabwo turangiza. Okay? Okay guys, bye. Happy birthday to you. Happy birthday. Wow. I've only blown into 3 balloons and I'm already tired. Ndakeka ko ngomba gushaka imashini impuhira mu kuko umwuka wanjye. Yo, guys, akazi ni kenshi. Turagifite akazi kenshi. Babe arava ahari mu minota 15, mu minota 10 araba hagutse ahari. Ariko afite urugendo rw'amasaha nk'abiri. So, ndagifite amasaha 2. Ariko nifuzaga I don't have a cake. I don't even have cake yet. So, ndashaka kurangiza hano nkajya gushaka cake. Yo, I'm so excited. He's gonna love it. He better love it because, okay, let me stop talking and blow it. Wait, you can get that. Well, it's, do you see this? Yo, I'm tired. Okay. Please stay up there. Don't come down. Don't fall down. Because I am tired of hanging these balloons because at this point, I'm pretty much angry at these balloons because I just wasted like an hour trying to hang them up and they fell and then ubu ni saa 7:10 babe aragera kuri gare ya hano saa 8:20 so dufite isaha, which is pretty good. Ndacyagomba kujya gushaka cake kuko a birthday without cake is weird. Ndacyagomba koga kwitegura nanjye kugira ngo sintunze ibintu kandi ari njye babiteguye. Imagine reka mpfunyike ibi bintu. Oh no, you are kidding me. I don't have time for that. We got everything wrapped, but as I said, nkuko navuze ndashaka kurenza aka kadodo kugira ngo bimatchinge
everything. We matching is it under what twateguye and everything. So okay, I'm done here. Oof, yes. And for cake, so nabuze ukuntu mpitamo mfata 4 flavors. Listen, I couldn't decide. So yeah, that's for dessert later. Thanks mom for the beautiful card. Bay is on its way. Mutekeye ibiryo arya saa sita mu kanya. I got this bag ready because ahantu ngiye kumujyana mu kanya turakenera. You guys, mbimubwiye ibirimo yahita yikanga kandi sinshaka ko yikanga. So yeah, anytime from now, babe is gonna be here. I don't even have some music playing. This is so dumb for me. I don't even have music. Jesus. Mbere yuko dukomeza, first things first. I don't know what was happening with my belt. I was wearing it but not wearing it at the same time. Umukandara wanjye rwose nawo wari wafashwe na stress. Ikindi kintu babe yarazi ko namuteguriye umunsi uri special ariko ntiyarazi detail. So he knew about it but he didn't know every detail about this day. So with that being said, let's continue the video. Surprise! C'est à mon nom. Bon, c'est chaud. Il y a pourquoi programme du monde. First of all, pour la rituelle, de cette flotte, il y a des jolo aliko. On guide pas ici alors. Ah si, on va partir. Mais d'abord, fais un vœu. Et puis tu as des cadeaux à offrir. Et puis, il faut que tu te pour la tukajyana. Et ça, c'est un long vœu, ça. D'ailleurs, j'ai mis Merci. Bon, les cadeaux sont dans la chambre. Tu veux que je les amène ici ou que... Ah. Merci. T'inquiète, c'est pas... Ça n'a pas l'air idiot. C'est pas... C'est des petites choses. Pas grand chose. Le chat, c'est un profiteur, mal bien. Heureusement que tu as bien habitué qu'elle est en petit déj. Aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Ah oui. Mon premier chez Gamond. C'est pas grave. Bon. C'est important. Yes. Bon, bah, si on avait le temps, nigera hano kare tuba twagikoresheje. Bon, papa, ariko abahungu rero. No, wazajya ujya ku ma occasion spéciale. Ariko est-ce qu'on a le temps de le faire? Non. Ni umuti? Ok, gufungura ibindi kuko tugomba kuba. C'est pas que pour moi, ça. Ibindi byo tamenye yabyo n'amashamba yamuri. Byose biri mwaka. Urumva gatekereje kuri everything. Bah, j'ai couru tout reine.
ton nouveau parfum parce que j'ai vu que tu commences à plus en avoir. Hein, dernièrement, tu as pris le sur le mien. Non, pas que c'est fait. Ouais, mon gars, je ne sais pas. Yaciye hano. Sinzi kunyamwumva nisaba abacuruzi babazi birangira ngo tiens. Autre chose, mais. C'est la fin là, c'est la fin. Nicyo cyonyine cyaje ata. Style zawe ziri bizarre toutes. Ariko cyaba juste. Bon. Merci beaucoup. Bon, on se prépare, on se casse. Si tu veux te changer, profite. Kuko nyuma turahita tujya kurya. Hari ahantu tugiye tutagiye kurya. Ouais, c'est ça la surprise. Cyangwa niba ushaka turaca hano avant, nyuma y'aho hantu. Ariko buriya ari amadetour menshi. Après twaca, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Wabonye quoi Netflix nateguye pour ce soir? Encore urasinziriye. None se wowe wiguriye iki bebe? Reba arrosoir nshyashya, naguze utubolo dushyashya tw'utwe. Waguriye indabo zawe? Naguriye indabo, naguriye inzu, ndareba kumusobanurira byose. Tranquille. Njyanye kukugurisha. Bon, nizere ko tubagerera igihe umwe isoko ritarataha. Ariko usko ubasha kuba calme. Njye umuntu atambwiye aha njyanye usko moi je pourrais pas bouger. Nanga kugenda. Oya ntiwange kugenda. Umwana mwiza. Bon, on y est. Babe, je t'explique. Urumva? J'ai réservé une séance de massage pour tous les deux. Urumva? De 1 heure. Urumva? Baragukanda umubiri wawe za mvune zose za sport. Urumva? Maze na 30 minutes za spa. Nyine relaxant, sauna, bain, n'amazi ashyushye, nyine bya bindi byose, c'est bien? Ça va? Le sac là que tu vois, harimo tout ce qu'ils nous ont demandé de prendre. Harimo nos maillots, mais ntabwo twoga muri piscine, t'inquiète. Ni juste ko ariyo myenda bemera ko wakwinjiranamo. C'est parti. Twambara masque. Bonjour. Oui, au nom de Christine Pucez, s'il vous plaît. Oui, on va pouvoir s'installer, je vous laisse me suivre. Merci. Umusore wanjye namubuze. Nimba yayobye, nimba yatakaye. I'm waiting for him in this comfortable sofa. Very comfortable, very zen. I hope he likes it. He will
Yo, I don't know if you guys can hear me. The lightning is not good, but after a 1 hour massage, full body massage, we are in a space with a hot tub, like a jacuzzi. We have a sauna and we have a shower. So we are about to enjoy that for 30 minutes and then we will leave this place. Yeah. So they liked it. So I'm very, very happy. uzajya ugaruka kugira ngo bagukorere ikiganza rero ikiganza impano amozemo niho yari guhera tu yari kwikorera ibiganza ubundi kwitahira yashizemo un peu de pression se ikiganza kana niyo hantu numvaga urabona la force hano harabyimbye gikusa ndi gufunga ikiganza cyangwa se nkafata ikintu un peu longtemps nyine urumva intoki zanjye zajya amaraso ahagararamo urumva yakoraga muraka ukumva arabiringanije ntabwo yabiringanije utakeye umvaga biryoshye ko gusyonyora no mu birenge hari ukuntu bakanze hariya au centre y'ikirenge ukumva à l'entrée, mais on entre, on pose la question s'il y a. So after the spa, we had plans to go to a restaurant, but we passed by this African restaurant and we were like, yo, we should eat here. Then we went inside, but it was so loud and we couldn't, you know, murabizi twebwe dukunda kurya ahantu twisanzuye tunaganira, so it was so loud, hari urusaku rwinshi cyane ku buryo twaravuze ati umva nubwo agiye ibiryo biryoshye turabifata ariko tujye kubirira mu rugo in the comfort of our home and at ease, and that was the best idea. Okay, uko niko baserebra. Igihe wabiryaga wari wabiriye muri resto gutyo? Qu'est-ce qui t'avait pris? Abantu barara indirimbo zimaze amezi niko twe tuziharara wari uri he? nyikunze ariko nyumvise vraiment urakeka ko njye ntayumvise vraiment icyo gihe kandi n'ubu ndacyenjoyinga ya sambusa shawunde better on me hard, I will never ever go for your love, baby. No. Wibagiwe detail agapira aba yakambaye urutugu rumwe. Everyone you want to take part, I will watch her. But
non, ndashaka kuririmba aho ngaho wakwiririmbira. Ah, gars, Spell your Ehelied, c'est chante toi-même, chante pour toi-même. non, mais là, ça chante pour moi. Mais c'est toi qui joues, Oui. c'est toi qui joues pour Et ça toi. chante en même temps. Je crois que tout le monde a compris ce que c'était la chanson, quand même. Ouais, tout le monde a compris. Alors, Aïe, aïe, aïe. merci beaucoup, maman. Merci pour la carte. Ça a été ta journée sinon? C'était parfait. Non. Nasohotse, nariye, nanyweye. Ce qui est Wana pas- relaxé. ce qui est pas très bon, surtout pour moi. Et j'ai fait plein de choses interdites. Interdite? Bah, à part kunywa alcool kandi wanywereye mu rugo kandi wanyweye utari gutwara wanyweye uri mu rugo Oui, mais ça reste dans ntabwo warwanye. Ah oui, j'aurais pu. Avec qui? Nanjye nagusekura nanjye nanyweye. Par contre là, Oui, j'aurais pas eu n'ose pas. Policiers. Non, mais franchement, ben, c'est très bien. Je n'ai pas besoin de le répéter. Le plus important, la mise, c'est quoi? N'igihe tumaranye, nicyo cyonyine gikunda pour moi. Parce que c'est là où j'ai retrouvé la vie, en fait. J'avais un beau chemin, mais j'avais pas un accompagnement. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, depuis 4 ans, je fais qu'évoluer. Et ça me plaît beaucoup. Kandi ntanibagiwe gushimira ta famille c'est aho bava bakagera ni abantu beza cyane. Imana izabaho umugisha kubw'umutima mwiza bafite. Finalement, en fait, j'ai retrouvé une famille que j'ai jamais eue. Oh. Finalement, je me suis retrouvé avec une mère que j'ai jamais connue. La mienne, je l'ai jamais connue, mais en fait, maintenant, j'ai une maman en Rwanda. C'est rare que tu trouves une personne. En tout cas, merci beaucoup, maman. J'ai pas des mots. Ibindi nzabikubwira en face. Ça serait plus sérieux. Ubwira maman? Ok. Bon. Nzafata train. Ngiye kumureba tête à tête. Vas-y. Parce que ça me touche beaucoup et souvent je ne sais pas comment répondre à un message comme ça. Et ça me répare le cœur, mais en même temps ça me brise le cœur. Ouh, ça c'est... En même temps. Je me dis, mais qu'est-ce que je donnerais en échange en fait? T'as rien à donner. C'est pour ça. Et moi j'ai envie de donner quelque chose. Et je sais pas parce que ça n'a pas de prix. Toi, surtout toi, t'es la personne dans le monde entier qui a une bonne maman. C'est une personne qui t'aime beaucoup. Uzamubika ahantu hatagwa imvura, hatava izuba, ahantu hari bien protégé tellement que ntacyo azakuburana kandi je t'aiderai. Donc... Umunsi mwiza wacu surtout wacu wavuye mu mubiri hashize imyaka 4 dutangiye urugendo rw'urukundo kuri next level. Twiha challenge yo kubana munsi y'inzu imwe, turakundana, turashwana, turarwana, tous les tout. surtout kuzi no kurwana abantu bazagushaka. Nize taekwondo. Tai chi. Ntabwo abizi ahubwo Non, njye mfite ceinture noire. Non. C'est bien nyine ikizi iyo gihari ntabwo ikiza kiba kigomba kuba kiza nk'uko abantu bakivuga kiri trop blanc ku buryo wakimenaho n'umukara bigakunda. No, burya ikiza nyacyo ukimenaho n'umukara bikanga ntufate. Icyo nicyo kiza giharanira guhora ari kiza tout simplement kitari tashe. Rero
moi je me dis, j'ai eu la chance de t'avoir. Quand c'est une chance, la meilleure chance que j'ai eue de ma vie. Alors, je vais la conserver. Kugeza igihe nzamenekera aka gahanga kangaka. Arrête. Imana izabimfashe muto. Pareil. Warumva perezida ari kurahira ngo ashaka kuyobora igihugu. C'est que pour 5 ans. Moi c'est pour la vie. Imana izabimfashe muto. Lui il le dit que pour Hashize imyaka 5 bigufashamo. Ouais, donc c'est un mandat déjà. C'est un mandat de 30 ans de s'écouler. 30 ça sinera. Et justement, nous ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans tubana ariko ça fait 5 ans dukundana. Ako 4 ans tubana mu nzu c'est ni abantu batabizi kubana n'umuntu. Ni c'est différent no gukundana n'umuntu. Kubana n'umuntu ukunda noneho rero. Ni urukundo plus kubana plus. Muva muri bya bintu by'imiteto. Batari bya bindi bya je t'aime à tous les jours. Habanza je t'aime hakujyaho ta gueule. Ta gueule nko mu Kinyarwanda ni iki babe? Ziba. Ouais, mujya muri mood zose zishoboka. Ariko n'empêche que ijambo riba rihari riba ryarindi ryabanje. Noneho ikintu abantu biwacu batazi hakazaho ikintu rero cyo bita kwiyatasha. Kwiyatasha ni ivuga uti uyu muntu mubuze où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux être? Où est-ce que je peux me retrouver? Rero icyo gihe abagabo batazi kwasuma ko umuntu uri mu buzima bwabo afite agaciro. N'abagabo MBWE abagabo muka ntabwo ninya kwibuka uti gute kuko umugabo kuko hari umugore cywa rero umugabo utazi kwasima ko iyo hari igitsina gore ça marche 1000 fois mieux donc umuntu akeneye respect akeneye gutinywa no kubahwa bagabo badatinya abagore bafite ibibazo bikomeye. On a beau à faire des conneries, on en fait tous les jours, je suis pas parfait, mais iyo ufite umuntu ukunda uramutinya. Umutinya umeze nka wa mwana ugiye kuvoma yamena ikijerekani cyangwa yatinda akazi ko arataka ry'inkoni. T'es une grande abantu batakuzi uranduta ariko niyo yaba ari umukopine uresha gutya umukunda ugira ngo utangiye kuvuga ngomba kumwisobanura kuko urukundo ça n'a rien à voir avec une autorité, ça n'a rien à voir avec une force, ça n'a rien à voir, c'est juste l'émotion qui compte. Rero abantu benshi batabizi bantumwe mutabizi urukundo c'est quelque chose. Rero niba wiyangaje mu rukundo ujye wubaha surtout wakwemereye kuko c'est pas tous les jours. Kandi iyo wumva ko uri bien muri bad boy ukumva ko umeze neza ko kuri bad boy nuko hari n'umukobwa uri bad girl en face. Qu'est-ce que t'as vu ce soir? Non, c'est umuhungu yibwira ko ari gukina bien ariko haba hari n'umukobwa en face uri gukina bien encore mieux en plus kuko twebwe turi abagabo ari twebwe dusaba urukundo kandi tuba turwifuza plus que les autres. On a qu'à se battre pour tukaruharanira kandi tukaruproteja amaherezo ruraramba. Umuhanzi umwe w'umunyarwanda yaririmbye ngo hajya havuze gute ngo iyo rutanze nturubone amaherezo y'ibihe oh putain c'est ça nihe ndirimbo ubu ruhaye ntarugusubize amaherezo y'ibihe rusanga imbere kuko urukundo ni impano n'itarano uruhaye atarugusubije amaherezo y'ibihe rusanga imbere. Imana yaremye umugore kugira ngo umugore yempoze umugabo gukora kugira ngo umugore abeho kugira ngo umugabo yumve kugira ngo yempasine wa mugore agomba kuba afite tout ce que umugore azakenera mu buzima. Rero la plupart y'abagabo mubona mufite abagore
ndetse n'abeza ntimukagire ngo nuko mufite ibyo bakeneye mu buzima rero mujye mwumva ko hari ababasanze kubera ko baciye bugufi bakabana namwe kubw'ibyo mufite hanyuma mubahire ibyo bari byo mubane nabo kubwo bari bwo hanyuma mubahe agaciro mubakorere pita ntimubakombine n'abandi urakoze cyane kudusangiza ubwo butumwa ndakeka ko ari sinye yuko umunsi wagenze neza yo guys so ndakeka ko twamuteguriye umunsi mwiza umuntu ashaka gushimira personnellement n'umukecuru okay yabyaye neza ikintu cyonyine ndagahita mu buzima nuko abadahari ngo baganira yabyaye neza kandi ntabwo bivuga kuko bimeze neza uno munsi n'ejo niyo byahinduka iryo jambo sinzarisubiraho yakoze akazi Imana izamuha amen hari abantu benshi bamurikira nigeze kwandika kuri sitati bavuga mu buzima n'ubwa mbere hano n'umuntu imyaka ine mu nzu c'était vrai mwakariye bakaba à la base banyita umwana wananiranye ko ntabwo nananiranye kiruta byose nuko tumenya abo turi bo tugakunda abo twemeye tukabasha kubana na bake ariko bazima twifuze kubana na benshi b'abapfu no bake cyangwa umwe cyangwa se nta nabo bake beza ariko bazima reka nekere nawe uko ukomeje twarara habebe inzoga za wari mwe zagushiramo mfite ubwenge bwinshi cyane mfite ubwenge bwinshi cyane bituma abantu bahita bavuga ati Peter uyu mwana ni umuhanga kandi ashaka kuvuga kenshi commence à parler abantu bahita bavuga ati uyu mwana afite imyaka ingahe 70 50 40 ndakeka ko ari nk'ijana ukaba warazutse mu mubiri wundi urumva ni nkaho navukiye nshobora kuba ndi sogokuru wanjye ntabwo nsohokana n'igisaza no mu mutwe ikibazo ahubwo abantu benshi batazi amagambo uvuga nta jambo ndema ni ibintu bibaho situation wanyuzemo ubuzima wakuriyemo ukwigisha kutabushyira mu undi muntu uwo ari we wese ubuzima wanyuzemo bukakwigisha kudashyira undi muntu mu kibazo icyo ari cyo cyose kuko ntabwo wambwira ukuntu wabuze ababyeyi ufite imyaka 8 ejo mu gitondo ukazakura wifuza ko runaka yapfa cyangwa se ukazaba umugengetse cyangwa se ukazaba umwicanyi cyangwa se ukazakura utazi agaciro k'umubyeyi akariko cyangwa se ejo mu gitondo ukabyara umwana utazabasha kurera icyo kintu abanyarwanda ntabwo bacyumva neza ntiwigeze ubona uburere ariko wowe ushaka kurera cyangwa nturere neza kandi uriho noneho ntiwabonye uburere kandi ababyeyi baba bahari ariko wowe ushaka kuzarera ntiwabonye uburere ababyeyi baba badahari we byombi birashoboka mbere hari ababyeyi bari bariho batagize icyo bamara hari n'abatari bariho ubwo icyo gihe ntabwo babarenganya ariko wa wundi wabakomotseho ibyo byose uko ari bibiri nta somo byamuhaye ashaka kugira ate kubyara batazabasha kurera merci beaucoup mbakubwiye ngo ku isi hagomba kuba miliyari 5 tukaba tumaze kuba miliyari 7 n'igice nta muntu tutakibasha guhumeka kandi ugasanga abantu bari kurushaho gutekereza kubyara kurusha uko bakabaye ari abakozi akavuga ati c'est quoi mfite mukuru wanjye wabyaye abana 3 je vais arrêter en fait tuzafatanya kubarera mfite murumuna wanjye ufite abana 2 je vais arrêter tuzafatanya kubarera ibyo bintu ngo bitekereze ahubwo afite 3 afite kumbyara abana moi je travaille c'est bon nge murusha n'akazi icyo gihe kikwake uri gusova muri competition ugasanga ukibwira ko uri kwisova wowe ariko uri kwiyangiza abana babigenderamo abana bazabigenderamo kandi ntuzibwire ko uri gukunda abana bawe nta rukundo uri guha abana bawe aho ngaho no umwana aza ku isi kubera wowe nimba aje ku isi kubera wowe nuvuga ngo agukesha ubuzima nimba agukesha ubuzima erreur azakora ni wowe
ndetse n'ubuzima azaganya c'est toi, c'est grâce à toi. Donc faire en sorte kugira ngo umwana azagire ubuzima atazagira icyo gushinja, kugira ngo nawe imbere y'Imana cyangwa se n'ahandi uzagera bizaba ngombwa kuburana uzavuga uti j'ai fait ce que j'avais à faire. N'empêche ko hari abana b'ibirara cyangwa se abafite ikibavukira mu miryango myiza bageraho bakaderapa, cyangwa se ko no ku isi hagomba kubaho abo bantu kugira ngo isi ibe nziza, cyangwa se n'inda zigomba kubaho kugira ngo umujyi ube mwiza uryohe. Ariko iyo on est d'accord que maintenant c'est beaucoup trop. Hari benshi turimo kubona ko hari abasigaye n'indaya nyine nta gaciro gifite, kuko nimba n'indaya igiye ku isetu no munsi gataha nta mukiriya ibonye, nuko c'est compliqué. Rero abantu barushaho kureba kure, avuga ati nimba ngiye aho kubyara indaya reka mbyihora, kuzabyara umujura reka mbyihore, agahitamo ahubwo kuvuga ati reka nzafatanye na kanaka turere uriya we wenda azagira icyo amarira igihugu, bakareba plite igihugu kurusha uko bakwireba ubwabo, cyangwa bakareba deja n'uwo muntu uriho deja waje uri ku isi deja, bareba bari ku isi deja kurusha uko bakwireba ubwabo, bareba n'abatarabaho. Uwuhe musanzu uri gutanga kugira ngo ino si mu myaka 50 iri imbere izabe miye kurusha uko imeze ubu, cyangwa uri kurushaho kugira ngo izabe pire kurusha uko imeze. Abantu baravuga ati mva ntabwo bindeba n'undi nimba ari ipfa yaramaze gupfa. Kureba rero bizareba umwana wawe, parce que ikibabaje ni ukuvuga ngo ntibindeba, ariko ejo mu gitondo ugabyara ugatera akabariro. Uruzi icyo bavuga ngo ntibindeba, ariko ukavuga uti bon j'ai rien à laisser derrière, je pars. Uravuga ngo ntibindeba ariko ugasiga ba bantu bagukomokaho, none se bo bazaba bati ubu nk'abana bakomoka kuri Idi Amin Dada. Nabonye interview abantu benshi abanyarwanda bari kumva ibintu bazajya kubireba kuri YouTube. Umuhungu wa Idi Amin Dada yababurije kujya guhinduza izina kugira ngo abantu batamenya ko avuka kuri se, parce que ibikorwa bya se ntabwo byamushimisha. Est-ce que wowe urumva umwana wawe azaba fier de porter ton nom? Ouais, c'est ça. C'est ça. Utumye iyi vlog izagira part 2 kuko uvuze iminota 40. En tout cas, urakoze cyane. Okay, mwakoze kubana natwe. Ndakeka ko byarangiye tubashije gutegura umunsi mwiza for my boyfriend's birthday and our anniversary of 4 years of moving in together. So mwakoze kubana natwe nanjye kuva mu ntangiriro turi kwitegura byose n'ibiki byose. So mwakoze cyane. Stay tuned and make sure you subscribe kugira ngo udacikwa na video nk'izi ngizi cyangwa se n'izindi zitandukanye basangiza kuri YouTube channel. Naho ubundi ubwo naho utaha usigira comment mubwire nimba hari byagushimishije no magambo my boyfriend said yagukoze ku mutima, anything you want to share it here in the comment section. Thank you so much and see you in the next video.